Ja sam Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika grada Gline i jedna od osnivačica inicijative Ljudi za ljude. Kao što vidite, ovdje se svaki dan trese. Od prošlog utoraka kad je bio taj najjači potres, ja sam bila u Majskim Poljanama, da ne kažem u najgore stradalom selu. Tu je poginulo 4 ljudi, što je bilo strašno. Ja sam se upravo nalazila kod majke kojoj je poginuo sin od 19 godina. U tom selu su poginuli i otac i sin u istoj kući. Majka je uspjela istrčiti van. Mislim, tragedija jedna je zadesila ovaj kraj. Stradali su osim Gline i Petrinja i Sisak i okolna sela, ali mislim da su Petrinja i Glina najviše stradali. Čujte, ja hvala svima cijelom svijetu što stiže pomoć, međutim mi još nismo uspjeli riješiti ljude koji su još u svojim autima. Znači, kad ljudi doniraju kontejnere i kad doniraju kamp kućice, ja vas molim da te kamp kućice i kontejneri budu opremljeni, da ti kontejneri ne cure. Evo, danas sam imala 3 poziva da kontejneri prokišnjavaju. Ti ljudi moraju, bit će najmanje godinu dana. Vi kao što sami znate da ta obnova ide sporo. Nadam se da ćemo uz pomoć cijelog svijeta to riješiti, da će ti ljudi što prije imati krov nad glavom. Momentalno što nam treba to su utičnice, to su kablovi, to je sve ono da se može priključiti ljudi struju na te kamp kućice i kontejnere. Evo sad smo trebali priključiti struju na 3 kamp kućice, nemamo materijala. Evo to je nešto što nam sad treba. Trebaju nam i grijalice, nešto agregata i evo hrana. Ja vas molim za mjesec dana jer smo sad pretrpani da nas ne zaboravite. you.